Dito iburay ko nga lesson itang Arabi importante nga ramen iti leadership ken membership iti sibubukal nga HBBC family. I thought of starting this lesson on a Sunday. Tunumalpas ko kumade iti series kay Nrugik di Domingo. But I was thinking, I believe that the right crowd who should hear this message is the Wednesday crowd. Kasi da kayon kakabsat, di kita talagang naununag basit iti commitment na no may panggep iti Christian life ken church life. Kung itay nga nakamay-mayat, tiar aramiden iti apo iti church tayo. Kasi agek expand. And we cannot expand if we do not strengthen the base. You want to go higher in building, dig a deeper foundation. Maperdi deta flood control no awanti pundasyon na ken masnop ay engineer nga landok. Kastamot ti mapasamak ti church tayo. You do not measure the strength of a church or a building by its color. Kunam ka di, ay kulay blue jay building, natib kerlaket di jay. That's a foolish way to assess the strength of a building. You do not look at its size. Uy, dakkel deti nga building. Natib kerlakit deti nga building. No, you don't do it that way. If you would like to see the strength of a building, look at its structure. Correct? Kat deti ministry tayo, as it grows, the structure must be stronger. So nga da kayo nga Wednesday night crowd, halos amin kayo at the engagement kan involvement yon iti ministry. So I believe that this lesson should be best shared kada kayo nga Wednesday crowd. The title of my message tonight is The Non-Negotiables in the Christian Life. The non-negotiables in the Christian life. Sino kada kayo itinalaing ken mahilig nga tumawar? Itayag naman ti ima na. Yan. Adda dagitay store nga mabalim mo tumawar. Adamot dagitay store nga fixed price. Ti kayat na nga sawon ti non-negotiable, hammo mabalin ti makinegotiate, tumawar kasi fixed price. Take it or leave it. Kat dapat kakabsat, maamuan nyo ken masursuro yo nga pagbiyagan. Nga no Kristiyano ka, adda dagiti non-negotiable ken ka. Sakbay nga inak ibinsa, digito'y nga non-negotiables, kaya't ko nga ikan iti anag deto'y nga non-negotiable nga word. Apay, nga dapat, nga da non-negotiable kada tayo nga Kristiyano. Number 1, deto'y iti gapuna, 4 facts about non-negotiables. Number 1, God's sovereign principle. Ti apo nga kangangatuan iti amin tinangibaga sino kumangarod ita iti mangbali kadeta nga sarita ti apo. That's why it is non-negotiable. If the king said it, no one should disobey it. Otherwise, it is a blatant rebellion to the highest of all.
That's why, listen to me. It is only right that we adhere to non-negotiables. Nogup obra ka ti maysa nga kumpanya, no anat inbaga jay kangatuanen kakabsat, iso iti masurot. So nga ti damag kadakay itang arabi haan nga bigbigan nyo kadi iti Diyos. Haan. Ti kayat ko nga damagan kadakayo, bigbigan nyo kadi nga ti Diyos, isut kangat kagangatuan iti amin. Nga uray anat ibagbaga digitoy, no, isut ko na ti Diyos, isut ti masurot. Ang tawag dyan, non-negotiable. So, or nga sovereign. Sovereign means supreme. No one higher than Him. No anat imbaganan, isun. Do you acknowledge that, kapatid? Okay. Now, number 2. May kadwa no apay nga dati non-negotiable is because of it is the pathway to blessings. It is the pathway to blessings. Haang nga dinisign ni Apo Diyos, dagitoy nga non-negotiable principle, tapno parigatan na tabiyag mo. Although, at first, ti panagriknam, parigatan na ka. But no, because these principles are God's pathway to lead you to His blessing. Kat digito yung non-negotiable, no sinurot mo, blessing. Ngam no, binaybayam, wano in compromise mo, digitoy, at the consequence na itabiyag mo. That's why you cannot compromise this. Number 3. Di may ikatlong rason no apeng adatinan negotiable is because they are the marks of a true disciple of Christ. Tinan-negotiable kakabsat, kat pagdasigan na, wano isut mangidasig, isut timang, kunanang kumati Tagalog, kat dito magkakaalaman. Kasi, no sinsinan ka a Kristiyano, kat plastik tapamatim, no maipabaklay kan ka dito non-negotiable, aglusdoy ka. Ngam kadagiti pudno nga disipulo ni Kristo, nga amuna nga lipatan iti sarili na, para kadakwada nasisita deto'y non-negotiable. Isong ano aglusdoy ka kadigitoy nga non-negotiable, so kimatem tapamatim. Kasi han na mabalin nga deto'y non-negotiable ti problema at inyut nagken-inkadeng ti sovereign God. Isut way na nga mang bless ken ka. Isong ano kunam, hang ko kaya, hang nga hamo kaya, hamo kayat. Search your faith. Examine your faith. Hello? Kasi dito yung mga makita ti talaga nga pudno nga disipulo. Kasi ti pudno nga disipulo kaya na nga isakripisyo amin. Gapulang ka dito nga non-negotiable. No hang kapudno nga disipulo, daytoy non-negotiable at trasam, gaputaham mo kaya nga sangwen, digitoy nga makaigawid king ka. That's why non-negotiable is a distinguishing mark of a true disciple of Jesus Christ. Number 4. Non-negotiable kakabsat, ket agserbi nga anchor in a shifting world. Angkla. Awan barko nga awan angkla na. Sakbay nga makomisyon ta barko,
nga aglayag yan tabaybay, adda ang klana. Kati, non-negotiable principle nga makuna, deto'y kakabsat, iso ti angkla tayo, at tilubong na pigsat guyod na. No awan non-negotiable mo, kasano ka ngag-survive nga Kristiyano? No ipalubos mo latan nga tilubong kat i-pressure na ka nga hamuam mo ti agtakder nga kunam, madi daytoy, madi. No awan non-negotiable mo, kasano nga ag-survive ka? And I'd like for you to know this. The people who change the world are the people whom the world cannot change. And you can only change the world if you stand by non-negotiables. Masapol kakabsat, nga addaking ka iti non-negotiable. Non-negotiable dapat tapamatim. Amom, adda di kita istor nga mabalimot tumawar, right? Di kita istor, hamo balin tumawar. Parparigatum ti Christian life mo, no kasla kala di istor, nga mabalin nga tumawar ti tao kang ka. Ingka ta SM, awan rigat dagagabsat, kasi handa kailangan ti makinegotiate. Iso nga marigatan ka, kasi you're trying to accommodate the world instead of simply saying no. Iso nga marigatan ka. That's why tonight, I would like to teach you about the non-negotiables in the Christian life. 50 points detoy. Ngem duwa uno talungat at malpas ko itagarabi. Number 1. The first non-negotiable in the Christian life is the Word of God. The Word of God, the Bible, is our final authority. Hala nga authority, taadot authorities ti rabaw iti daga. Ngem dapat ti Biblia ken ka final. Whatever people say. Anyaman ti sitwasyon iti biyag. To a Christian, the Bible will always have the final say. Culture may change, feelings may shift. Ngam kas Christians, the Bible has the final say. Isut pangrugyam, isulat tat pagpatinggaam ta Biblia. Teka na yun nga ibagbaga ni Pastor June, nga i-quote na, nga ibagbaga de di Pastor Amayon. We are as broad as the Bible and as narrow as the Bible. Not broader, not narrower. No anyat ko na ti Biblia, yan tayo. That is non-negotiable. 2 Timothy chapter 3, 16 and 17, it says, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Di ta nga makita yo ti source daytoy nga libro. It's from God. Ket ti purpose na that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Apay nga adu dagiti Kristiyano nga haanda mapagtakderan ti sa uti Apo. The simple answer is 4 letters, F-E-A-R, fear. Many Christians live in fear. Fear of what? Afraid of what? Anat pagbutngan nagiti Kristiyano. They are afraid to obey when it is unpopular. No siksi ka lang ti mga aramid dayta sa uti Apo yan ta eskwela,
tatrabaho, no awan courage mo kakabsat, ag-compromise ka, no aglemeng ka nga Kristiyano. It's fear. Agasam no, napangka ko man nagbuya, ijay Chase Center Arena nga kukwati Golden State. Kat naka Golden State da amin di Jersey. Iyan. Si kalat naka Lakers. Tipukpukaw da Golden State. May saka nga mangipukpukaw. Iti Lakers. Kayam nga ta nga ipaglaban may saka. Baka damdama. Naka Lakers ka, Golden State. Gold. Idinuna na, yo! Come on! Lakers! Kitandaga amin. Versus Golden State. Golden State! Golden State! Ngam naka-Lakers ka. Isong adot Kristiyano. Nga oray Kristiyano ak kunana, baptis ak kunana, sabalit ibagbagadis, ngiwat na, sabalit ipagpakita na day, bado na, takabuteng na. In one word, you are demoralized. Kat anak ko manusiksi ka. Anak ko manumay saka. Nga nakapantalon da amin, si kalat nakapalda. Anak ko ma. Anak ko ma, no ijay Jollibee, si kalat nagkararag. Anak ko ma. Apa isudang amin ti pagibasaram. Daytoy dapat ti pagibasaram. Don't be afraid. Second, they are afraid to stand on truth when culture pushes back. Hanakaya kakabsat ti dumupir iti sistema. Amoyo, deti ti may isang deti nga lesson permi nga malagip ko latan Pastor Juno kakastoy kakabsat. Katagyaman tayo, digijay nga, hanlang nga di insuro na tayo eh. Minulaan na katay ti turud kakabsat. Turud. Kasi uray ammom di usto no awan turud mo, hamo maubra. Praise God. Ket, tayo ti Apo, idi una na agad, adigit estudyante tayo kas lama amakda, nga mangkasarita kadigijay teacher da nga handag sala. Ngam kalaunan, to God be the glory, tatan no ibagam nga memberak ti Hosanna Bible Baptist Church, kadigita eskwela nga ayan, digiti membro tayo, amudan, nga hante agsalang. Based on 1 Corinthians 6:19 and 20. So, dinupirda. Kat kung nakadakwada, idi nga pang paturod, no, adamestrayo. Kat pag sa pera na ta-grade mo, kaputa di ka nagsala, ibagam kanyak, illegal to ubraan na. They should respect our religious belief and religious freedom. This is a matter of faith. Handa dapat nga dupiran ti religious freedom kan religious faith tayo. So, you know, students would come and get a letter signed by yours truly. Kat isut ipasa dagat by the grace of God. Ikan that alternative. Imbes nga agsala ikan that project. Dagiti daduma, makisearch ka kung kunada. Kat praise God, amo dagtakderan, dagiti young people tayo. That's a good start. Han ko mga tinang ibasaran nyo, dahil ang atakder yugot ni Pastor Jun Munusyak, dapat jay sa uti Apo. This is the non-negotiable here. And 3, why fear? Because they fear of what obedience will cost. They fear what obedience will cost, like losing friends, and comfort, or reputation. Amom, no tao ti kabuteng mo kakabsat, talagang agkompromiso kang. Ngam dapat sursuruwem nga ti Diyos ti kabuteng mo. Tapnon kayam nga agtakder iti sao iti Apo. Let me close this point, number 1. Masapol kakabsat nga agtakder ka ti sao ti Apo. This should be non-negotiable because deto'y nga minti pundasyon mo.
I hope especially you young people, maawatan nyo detang statement. Because, amom no young people ka, I don't want to really make this long, but just to let you know, sometimes ada digito'y word nga ibagak digito'y pulpit. Nga no han kapay nga dimteng ti exposure ti kasjay, hamuunay maawatan day nga point. But you know, I hope you realize, nagrigat nga tanti balay nga awang pundasyon na. Kastamot ti Kristiyano nga awang pagtaktakderan na. That's why our first non-negotiable is the Word of God. What the Bible says is final to us. Let me add this. Hanga sika, hanga ti Biblia ti agad just ken ka. Sika ti agad just ka day Biblia. And when you think and feel it's difficult to adjust, yes, I know. But it's the right thing to do. Haan nga kanayon nga nalaka ti agtulnog ti sao ti Apo, but it's the right thing to do. It's the reasonable thing to do. And it will be the rewarding thing to do. Isunghan nga ti Biblia, ti agad just ka datayo. Datayo, ti agad just iti Biblia. Second, ti may kadwa kakabsat, nga non-negotiable, is the Lordship of Christ. The Lordship of Christ. Tiken na sa unde ti Lordship, isut Apo tayo. The supreme loyalty of every Christian. Kunana di Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Ti kayat na nga sawan, amin nga aramidem, ket ipakita na nga dati Apo nga mangkon-kontrol ken ka. Now, many Christians want to be in control. Kaya't mo nga sikat mang-control, tabiyag mo nga min eh. Many Christians would like to call the shots. Amuit kahit nang asawon deta, kita niyo mampelang, nadagsin dito ibagak kada kayo. 1 Corinthians 6:19 and 20. Look at 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Awan karapatam kakabsat nga mang-call the shot. We are not in the position to call the shot. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God? Look at the next part. Come on, read it. Sino ti dapat mang-call ti shot? Di akin kukwa? Uno day jay tao. Who should call the shot? You know what we do often? We call the shot. Let me tell you this. No naawatam ti 1 Corinthians 6:19 and 20, hamo kasapulan ti makinegotiate nga makikondisyon ken Apo Dios. Nakakita ka pa siyak ti aking bagi ta kotse, binulod mo lang, tapos sika ita ti masurot, lumrumwar nga kasla sikat aking kotsen. Idinto nga siyak ti aking kotse. Apay nga sikat mangidiktar ti kayat mo. Kukuam kat tabiyag mo. Sometimes, God in His mercy and grace, sabten na kayan ta level mo.
ngamhan na kayat ngag talinaid ka ti kasta nga level. Kasi once nga simurot ka ti apon, han na mabalin nga conditional ti commitment mo. Cannot be. I find in the Bible, at datalo nga amok di Biblia nga nakikondisyon kini Apo Diyos. May isa ni Jacob, may isa DJ at I think book of Exodus, may isa ni Gideon. Nakikondisyon daga na po Diyos. And you know, God met them at their level, kakabsat. God met them at their level. Anong karod, isot maawatan da pela nga commitment. Napo, no talaga nga agpaiso dete imbagam, alamang nga rod, kuna ni Gideon nakibargain ti Apo And I tell you, that is still a weak commitment. But even then, hana kumakayat ti Apo kakabsat, but because He is gracious, sabten na kakabsat. Kadayat a kondisyon mo king kuana. Ngem no once nga simurot ka iti Apon, ag Luke 9:23 dapat ti commitment mo. Luke 9:23, anat ko na, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross. No excuses. Agasam di ko na ni DJ may isang tao, Lord, sumurutakkan ka, but let me first bury my father. That is a condition. That is a bargain. But because at that moment, Jesus was now building disciples, He did not do what God did to Gideon and Jacob. Nga sinabot na kakabsat, kadayjay nga weak commitment level. Anak ko na, let the dead bury their dead, come and follow me. No hamo kaya deta kakabsat nga commitment, kat hanggang kondisyon ka, apo, maiwakas ko lang ni tatang ko, sumurutak. Many of us sometimes would like to put God in that position. Let me tell you, if God owns your life, you have no right to call the shots. But I will balance this. Even then, God is still gracious. Kaputa isut maawatam nga commitment, sabten na ka. But, once nga dinesisyonan dapat tisimurot iti Apo, pagbalinam nga Apo isunat ibiyag mo, no conditions, no bargain. Just follow Him. How about my problems, Pastor? Don't make your problems your condition. Learn to claim the promises of God. Kasi no, da impaaramid na ka, adamat inkarina katulungan na ka Adamat inkarina nga, kadwaan na ka You know, when I have challenges, I would say, Lord, take care of my problem. I'll take care of the ministry. I'll follow you, Lord. If God challenges our family, Lord, as a family, we will just do your work. And you will take care of our problem. And we will not tell God, Lord, no sinulbar mo ta problema min, sumurot kam keng ka. No. And like what I said, paulit-ulit lang God may meet you at that level. Yes. But you might be wondering, why Pastor? Why would God meet you? Di ba hindi ka na dapat nakikipag-condition sa Diyos? Hang ka dapat makibargain? Nga mapay pagbigyan na kati Apo. It is not to show the pathway to commitment. Hana ko na nga, DJ tituladan nyo. No. It's just to show you about the patience of God. Ipakita na lang no kasanod kinaanos ti Diyos king ka. Kat nakaanos nga talaga ti Diyos kada tayo. Ngam di tay ko mga abusaran ti kinaanos ni Apo Diyos. At kung natay ko maapo, agtulnogak kun ka. He may meet us at a bargaining level, but He wants to call you to grow in your commitment. Amen, kakabsat? Many Christians want to treat Jesus
like a consultant na the king. Amoy iti trato, digiti ado nga Kristiyano iti apo, consultant, advisor. Kaya nakasawan, no dim kayat di imbaga ti apo, tayo tulad takayat mo't masurot. Isubli ka ta 1 Corinthians 6:19, awang karapatam nga agrefuse. Uri anat ibagam, kasanorti kastoy, awan karapatam, kasi hamukukwa tabiyag mo, kukwa ti apo, pinarsuan na ka, ginatang na ka. That's why, hang ko may eksplikar nga maawatam detoy, no hang ka na isalakan, ngam no amum nga na isalakan ka, maawatam deto ibagbagakan ka. Kasi hamukuha talaga ti biyag mo. We are not our own. We are bought with a price. No ti apo ket ari, lordship, non-negotiable. If Jesus is the king, a king does not give suggestion. He gives command. Iso nga digito ibagbagan ni apo kang ka, hanagsad suggest. Bilbilinin na ka. Although you have the freedom of choice, but it's up to you to realize nga hamuko at abiyag mugot kunam, wala po kunam. Sige apo, naisot kayat mo. Kat kunadaking ka, ay, agrigat ka, di agrigat aklat ta, basta sinurot ko di imbaga na di akin kuka kanya. Datay ng aming kakabsat, pampanunutan tayo di kita. We overthink, that's why we cannot obey. But I will bring you back. This is a non-negotiable. The Lordship of Christ is non-negotiable. Jesus is not your advisor. He is your master. Amen, kakabsat? Kaya't yung pay? Dapat 4 minutes tayo. Dimkat matla kada kayo, dahil lesson tayo. Ano di umuna nga non-negotiable? The Word of God. Number 2, the Lordship of Christ. Isipin nyo, adut Kristiyano nga church ka, digito yung awan kakabsat, parparato. As your pastor, nga agad-adal ti sa uti apo, kan mangidaldalan ka digiti Kristiyano, hang kumabalingahan na isuro ka da kay deto yung kakabsat. So we cannot build a church that truly Christ is preeminent. Nuhan na makita digito'y itibiyag tayo. Number 3, non-negotiable, a holy life. Deti holy life, iso deto iti inaldaw kakabsat nga calling tayo. Inaldaw. Amuyo ti lubong, dagiti tattao iti lubong nga awan pa'y ti Kristo ti biyagda, ti goal da kakabsat, happy life. So everywhere you go, happy life. Hamot nga dakes iti happiness. Ngem dapat ti happiness resulta ti holiness. Let me say that again. Dapat di happiness resulta ti holiness. 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves, therefore, under the hand of the mighty God, that He may exalt you in due time. Ephesians 4:22-24. Ephesians 4. That ye put off concerning the former conversation. Kanyat dating abiyag mo. Hamon nga pagpangas dito dating abiyag mo. Iwaksim nga mamimpinsan. That's the command. And which is corrupt according to the deceitful lust. 23. And be renewed in the spirit of your mind. 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. The idea na dito holiness. Teka na yun nga ibagbaga ni Pastor June. Okay lang
nga deta barko at dayan tabaybay. Ngam no jay baybay, sumreken ijay barko, malned ta barko. In the same way, okay lang nga datayo iti daytoy lubong nga managbasol ken nasipnget. Ngam no tinain lubungan ket sumreking ka, lumned ka a Kristiyano. It's non-negotiable to deal with sin in your life. Are you with me? Okay. Familiar kayo kakabsat ka DJ, Romans 6:1 and 2. Basahin tayo man dito, Romans 6:1 and 2. I'll close with this. Everybody read. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Next, God forbid. How shall we? Kasano ko mga datayo? Nga natayon, meaning to say, awan tayon iti dayjay nga kasasaad. Live any longer therein. Pinakawan na kay ti apon? Pinakawan na kay ti apon? Parabor di jay. Kat no pinakawan na kanti apo, non-negotiable, hangka dapat nga agsublin iti basol. Haan nga dapat agari kan iti basol. Derep, kinapalangguad, panagkuskusit, panagpungpungtot, kinaagom, ken adupay nga kita ti dakes. Hankan nga dapat paiturayan iti daytan. Okay. They judge. Apay tay judge. Mas pagarigan, kriminal ko ang kumati to Jerry. Alahang kamot kriminal aya. Hamot kid ding aglanglang nga kriminal. Mas pagarigan tito Jerry. Kriminal ka. Dagat to'y. Pinakawan na ka jay judge. Pinakawan ka, tapno agaramid ka man ng ti crime? Answer. Will a judge forgive a criminal so he can continue to do crimes? No, but to give him a new chance. No pinakawan na kan iti apo, han na ka pinakawan, tapno agsubli ka ket nawaya ka nga mangubraman ng digitay dati nga kapanagugugali ken aramid ti biag mo. Winayawayaan na kati apo, pinakawan na kati apo, babanti parabor ken asina, taikan na kati tsansa nga agbiag nga nasantuan para ken kuana. Holy life is non-negotiable. All of God's people say,